Lehenik eta behin eskerrik asko, gaur Euskal Herria Bilduren agerraldi honetara etortze arren, Maialen Iriarte, Gipuzkoako Batzar Nagusietan Euskal Herria Bilduren bozeramailea, Eba López de Arroyabe, Arabakoetan eta Iker Casanova, Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeramailea, eta ni neu Unai Urruzunok azalduko dugu nolabait Euskal Herria Bilduren posizioa atzo hiru herrialdeetako batzar nagusietan abiatutako eztabaida fiskalaren inguruan, ez? Rebisio fiskal gisa izendatu dute beraiek, eta gaurkoan esan bezala Euskal Herria Bilduren posizioa horrekiko, posizio horren zergatiak edo aldagaiak ere bizka bat azalduko ditugu, eta Euskal Herria Bilduk eztabaida honetan egiten duen planteamenduaren zertzelada edo zutoin nagusiak ere azalduko ditugu. Euskal Herria Bilduren aburuz, zerga erreforma sakon batetarako unea da. Herrialde hauetan 2007an egin zen zerga erreformaren antzekoa sakontasunean egiteko garaia da, baina hartatik alderatuz kontrako norabidean etorri beharko litzatekeen zerga erreforma sakon batetarako garaia da. Garai hartan egindakoa erregresiboa izan zen, garai hartan nagusi zen hegemonia neoliberalari jarraik dogma batzuk. Orduan, ez baian inondik inora jartzen ezirenekin nolabait korrespondentzian zetorren zerga erreforma bat abiatu zen, eta orduztik ona egokitzapen batzuk egin zaizkio, guztiak ere Alderdi Popularraren eskutik, eta badaukagu zerga politika bat, zerga sistema bat, guretzat ez dena justua eta ez dena zerga politika batek erantzun beharko lioken parametroetan planteatutakoa. Beraz, lehen apunte gisa, uste dugu garaia dela, esan bezala, zerga erreforma sakon batetarako eta herri honetan politika fiskaletan sakontasuneko norabide aldaketa bat egiteko. Apuntatuko dugu Forum New Economic sustatu zuen Berlineko adierazpenean apuntatzen zuen kontu bat, uste dugulako dugun eztabaidaren eta gauden momentuaren arabera, erabat lotua datorren kuestio bat apuntatzen zuelako. Eta hala esaten zuen, hitzez hitz, besteren artean. Enpresa handi eta aberatsenei zergak murrizteak, epe laburrera enpresa inbertsioa sustatzeko eta gizarteari oroar epe luzera mesede egiteko, ideia horrek porrot egin du. Ez du balio izan eta porrot egin du. Beraz, zentzu horretan esaten dugu politika fiskalak edo erreforma batek, planteatzen ez duten erreforma batek, helburu bezala zerga bilketa handitzea izan behar duela, horrek ahalbidetuko baitu gizarte erronkei aurre egiteko sektore publikoak, baina baita inbertsio produktiboak ere beharko dituen baliabideak izatea. Horrek suposatu behar du sektore publikoak bere erronkei aurre egiteko behar besteko nahikoak izango diren baliabide ekonomiko eta finantziarioak izatea. Beraz, Euskal Herria Bildu oso kritikoa da PNV-PSek aurkeztu duten berrikuspen fiskalarekin. Ez da heltzen ez da erreforma batetara ere. Eta beraz oso kritiko aurkezten gara PNV-PSek aurkeztu duten berrikuspen fiskalarekin. Proposatzen duenarengatik, baina batipat proposatzen ez duenarengatik. Dedukzioen zerrendapen soil bat aurkeztu zaigu, eta debatearen momentuetan
Euskal Herria Bilduk argi eta garbi esango du ze iritzi duen, ze posizio daukan planteatzen diren neurri bakoitzarekiko, planteatzen diren dedukzio bakoitzarekiko, baina esan bezala proposatzen ez direnengatik gara oso kritiko eta eztabaida uste dugu hor kokatu behar dela. Eztabaidaren muina da, zergatik kapital errentek eta aberastasun handiek jarraitzen duten eztabaida honetatik salbuetsita eta eztabaida honek fijatu edo markatu beharko lituzkeen arduretatik salbuetsita. Ikusten dugu kapital errentei eta gizarte aberastasun handiei nolabait erreforma edo errebisio honek ez dietela inondik inora ere aipurik egiten. Beraz, non dago Euskal Herria Bildu? Ze posizioetan dago Euskal Herria Bildu? Eta hau, nabarmendu nahi dugu badakigulako laizter batean, batak edo besteak esango duela Euskal Herria Bildu posizio maximalistetan dagoela. Eta ez dago Euskal Herria Bildu posizio maximalistetan. Euskal Herria Bildu dago uztailean, Gipuzkoako batzar nagusietan, EAJ eta Partidu Sozialistarekin erdietsitako aurre akordioan. Uztailean, dakizuenez, aurre akordio bat egon zen, 3 alderdien artekoa, eta Euskal Herria Bildu hor dago. Ikusi dugu, aurre akordio horretatik, orain foru arauak aurkeztu direnera, foru arau horietan nolabait aurre akordioan jasotzen ziren aspektu batzuk, eremu batzuk, erori egin direla. Eta gure aburuz, aspekturik determinanteenak edo eta importanteenak, estrategikoenak eta ezein politika fiskalaren zutoin izan behar dutenak. Kapital errentei tipoak handitzeaz hitz egiten zen, estatuan bezala 30% aplikatzekoa, elkarteen gaineko zergaren inguruko errebisio sakon bat plantzeatzen zen, minimoa ezartzeaz hitz egiten zen eta minimo hori gero efektibo egiteaz hitz egiten zen, eta hitz egiten zen ere lan errentetan tarteak gehitu, tarteak zabaldu, gero tarte altuenei tipoak igotzeko. Eta nahi baldin bada, baxuenei bajatzeko ere. 3 elementu horiek, beste batzuekin batera, hauek apuntatzen ditugu guretzat importanteenak eta determinanteenak direlako, ikusi dugu aurre akordiotik foru arau bilakatu denean, alderdi sozialistak eta EAJak horiek kendu egin dituztela. Zergatik. Orduan, Euskal Herria Bilduk uste du bizi dugun testuinguru politiko-ekonomiko konplejuari, konbultsuari erreparatuz, gaur egun diru bilketaren jeitsiera planteatzen duen ezein planteamendu hobestea akats larria dela. Beraz, Euskal Herria Bilduk ez du ikusten planteatu den errebisio fiskal hau beraiek onartzen dutenean honek diru bilketaren jeitsiera ekarriko duela, pausu importantea denik ditugun erronkei aurre egiteko. Herritarrei inoiz baino babes eta segurtasun gehiago emateko garaia da, eta horretarako politika eta zerbitzu publiko sendoak behar ditugu. Diru bilketa jaisten denean, horrek murrizketak ekartzen ditu. Politika fiskal berbera mantentzea, gaur egun, guri horrek ideia bat iradogitzen digu. Eta da, behar bada, PNV eta PSek jada erabaki dutela, etxe bizitzan, zaintzan, hezkuntzan, gazte emantzipazioan eta hainbat alorretan ere politika berberak mantentzea. Eta eremu horietan ditugun erronkak ikusita, non baliabide gehiago eskatuko dituzten, non paradigma aldaketa benetakoak eskatzen diren, eta non jauzi politiko importanteak eskatzen diren, baita eremu ekonomiko eta finantzieroetan ere, uste dugu beraien autua hortik datorrela.
politika fiskal berbera mantentzeak ekarriko du, esan bezala, etxe bizitza, gazte emantzipazio, zaintza, hezkuntza, politika berberak mantentzea. Eta hori ezin dugu inolaz ere onartu. Ezin dugu hobetzi elkarteen gaineko zergaren inolako berrikuspenik ez dagoen planteamendurik. Eta Euskal Herria Bilduk honekin argia izan nahi du. Euskal Herria Bildu prest dago hitz egiteko enpresa ereduetaz, prest dago hitz egiteko enpresen ezaugarrietaz, baita enpresak momentu konkreturen batean bizi alduten egoeretaz ere, baina gaur egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dagoen anabasarekin bukatu egin behar da. Sozietateei, elkarteei, minimo bat ezarri behar zaie, eta gero minimo hori efektiboa egin behar da. Bizkaian badago minimo bat, Araba eta Gipuzkoan, ez da hori ere. Ez dago kapital errentak lan errentekin parekatzera datozen neurririk edo tendentzia hori markatu dezaketenik. Sistema, aurkeztu duten errebisio honekin, sistema lan errentek jarraitzen dute sustengatzen. Eta argi esan nahi dugu ere, politika fiskalak bere helburu eta funtzio propioak dituela. Alegia, sinestarazi nahi digute, politika fiskalaren bitartez, bestelako politikak ere egin daitezkeela. Etxe bizitza politikak, deskarbonizazio politikak, gazte emantzipaziorako politikak, eta guk esaten dugu. Hori ez da egia. Politika fiskalak guzti horretarako ez du balio. Politika fiskala da diru bilketa handitu eta aberastasunaren banaketa justu bat egiteko. Beraz, zer da Euskal Herria Bilduk planteatzen duena edo planteatu nahiko lukeena? Euskal Herria Bilduk planteatzen du zerga privilegioekin amaituko duen zerga sistema batetarantz jada ibilbidea egiten hastea. Zerga privilegioekin bukatzera datorren planteamendu bat aldarrikatzen du Euskal Herria Bilduk. Hain zuzen ere, privilegio horiek erortzen direlako gehien dutenen aldera. Bestalde, uste dugu presio fiskalaz hitz egin behar dela. Presio fiskala saihestezina den elementu bada ezein politika fiskaletan. Gogoratu behar dugu EAEko presio fiskala, Espainiakoaren eta Europako batazbestekoaren azpitik dagoela, eta Norvegia, Danimarka, Finlandia, gizako herrialdeetakoarekin alderatuz oso azpitik dagoela. Gogorasi nahi dugu ere, kapital errenten tipoak igotzea ekarri beharko lukeen reforma bat behar dugula, lan errenten zergapetzera hurbilduz. Lan errenten zergapetzera hurbilduz. Uste dugu, aldi berean, lan errentetan tramoak gehitu egin behar direla, lehen esan bezala, tramorik altuenetan tipoak igo eta bajuenetan bajatzeko aukera zabalduko luketelarik. Eta elkarteen zerga esan bezala, minimoa definitu eta efektiboa egin. Hitz egingo dugu enpresa ereduetaz, hitz egingo dugu ezaugarrietaz, baina uste dugu ezin dela oharkabean pasatu ere, aste honetan, Madrilen eman den eztabaida horretan gertatutakoa. Horrek lotura zuzena duelako EAJak hemen egin nahi duen politika fiskalarekin. Madrilen erabakitzen da energetika handiek salbuetsita geratu behar direla dagozkien arduretatik, eta ikusten ari gara hemen aurkeztutako revisio fiskal hau ere norabidea berean datorrela. Beraz, bukatzeko, 3 mezu simple. 3 mezu. Bat, herritarrei, langileei, gehien behar dutenei laguntzeko modurik eraginkorrena, zerbitzu publiko sendoak bermatuko dituen
politika fiskala esartzea da. Argi dago, ez dago eredu askorik. Danimarkak eredua da, Madril, Ayusoren Madril beste eredu bat da, Euskal Herria Bildu gora begira dago, eta badirudi alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista behera begira ari direla. Beraz, Euskal Herria Bilduk argi utzi nahi du, ez dela parte izango zerbitzu publikoei kalte egin diezaiokeen planteamendu batetan. Beraz, hori da gaurkoan esan nahi duguna. Bueno, Euskal Herria Bildu hoy va a dar cuenta de su posición respecto a la revisión fiscal planteada por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Daremos cuenta de nuestra posición, de los factores o de las causas de esa posición y, por último, también plantearemos los grandes ejes que, bueno, para Euskal Herria Bildu se deberían de tener en cuenta en un momento como este. Euskal Herria Bildu entiende que vivimos tiempos de una reforma fiscal en profundidad. Necesitamos hacer una reforma fiscal en profundidad, de la magnitud de la que se hizo allá por el año 2007, pero también hay que señalar que en sentido contrario. Aquella reforma fue regresiva, en sintonía, acorde con la hegemonía neoliberal imperante en aquellos tiempos. Desde entonces se han acometido una serie de modificaciones, todas ellas se han llevado a cabo con el Partido Popular, creemos que también que es un dato, por lo tanto es hora de un giro de 180 grados en las políticas fiscales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Queremos hacer alusión a la declaración de Berlín auspiciada por el Forum Economy, New Forum Economy, porque ciertas cosas que señalaba, entre otras, dice que reducir impuestos a las empresas y a los ricos como medio para estimular la inversión empresarial a corto plazo y beneficiar a la sociedad en general a largo plazo, el llamado efecto derrame, ha fracasado. No se puede volver a repetir. Ha fracasado. Por lo tanto, el objetivo de toda reforma fiscal debe de ser la de aumentar la recaudación y la redistribución de la riqueza. Aumentar recaudación nos posibilitará obtener los recursos necesarios que el sector público necesita para afrontar los diferentes retos. Por lo tanto, queremos señalar que Euskal Herria Bildu se muestra muy crítica con la revisión fiscal presentada por PNV y PSE, por lo que propone, pero principalmente por lo que no propone, por lo que no acomete. Es un compendio de deducciones y, según el transcurso del debate parlamentario, Euskal Herria Bildu ya se va a posicionar respecto a todas ellas. Ya vamos a decir cuáles nos parecen bien, cuáles nos parecen no tan bien y cuáles nos parecen totalmente regresivas. Pero lo dicho, es un compendio de deducciones y el debate no se debe centrar ahí, sino se debe de centrar en por qué las rentas del capital y las grandes fortunas quedan exentas de este debate y, por ende, de las responsabilidades que deben de adoptar en materia fiscal. Por lo tanto, ¿dónde está Euskal Herria Bildu? Y esto lo queremos señalar porque estamos seguros que más temprano que tarde alguien va a señalar a Euskal Herria Bildu de posición maximalista. Euskal Herria Bildu no está en posiciones maximalistas. Euskal Herria Bildu está en el preacuerdo firmado en julio en Juntas Generales de Guipúzcoa con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco. Ahora que
se han registrado las normas forales en las 3 juntas, vemos que aspectos que se recogían en ese preacuerdo, por arte de magia o por arte de no sabemos muy bien de qué, han decaído. Y precisamente creemos que son ámbitos determinantes en toda materia fiscal. Aumentar el tipo a las rentas del capital, establecer mínimo a sociedades o aumentar tramos en las rentas de trabajo son aspectos que han caído. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué han caído? Por lo tanto, en un contexto convulso, complejo, político, económico, actual, a nivel europeo, a nivel internacional, no se puede dar por bueno un planteamiento que prevea una bajada en la recaudación. Son tiempos de dar más certezas y cobertura a la gente y eso se hace mediante políticas y servicios públicos sólidos. Queremos recordar que menos recaudación supone recortes. Menos recaudación conlleva recortes. No vamos a estar en un planteamiento que suponga, que prevea bajada de la recaudación. Mantener la misma política fiscal nos lleva a pensar que tal vez el Ejecutivo, los ejecutivos, han decidido mantener las mismas políticas en vivienda, en sanidad, cuidados, educación, etc., cuando los retos a los que nos enfrentamos requieren de cambios de paradigma y saltos cualitativos, también en lo económico y financiero. Por ejemplo, ante el envejecimiento de la sociedad, en ámbitos como sanidad, en ámbitos como cuidados, tendremos que tener más recursos financieros. Entonces habrá que atender a esos. En educación, otro tanto de lo mismo. Estamos en contextos muy complejos, como he apuntado antes. Momentos en el que se necesita cobertura, seguridad y que eso se traduce también en lo financiero y económico. No podemos dar por bueno un planteamiento que no aborde una profunda revisión del impuesto de sociedades. Euskal Herria Bildu está dispuesta a hablar sobre modelo de empresa, sobre característica concreta de la empresa, sobre situaciones concretas de las empresas. Pero todo ello no debe impedir para que exista un tipo de mínimo y para que ese mínimo luego se haga efectivo. En Vizcaya hay un mínimo, en Araba y Guipúzcoa ni siquiera lo hay. No hay tendencia de aproximación entre las rentas del capital y las rentas de trabajo. El sistema sigue siendo sostenido por las rentas del trabajo. Y también queremos apuntar que la política fiscal tiene sus propias funciones y sus propios objetivos. No vale para todo. No, nos quieren hacer creer que a base de deducciones se puede abordar política de vivienda, política de descarbonización, política de emancipación. No es cierto. La política fiscal tiene sus propios objetivos y cada política sectorial debe tener sus propios objetivos. Por lo tanto, Euskal Herria Bildu plantea que tenemos que transitar hacia un sistema fiscal que acabe con los privilegios fiscales que precisamente recaen en los que más tienen. Hay que hablar de presión fiscal. Hay que hablar de presión fiscal. Hay que transitar hacia modelos de países europeos socialmente más avanzados. La presión fiscal en la CAP está por debajo del de España o de la media europea y muy por debajo de países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, etc. Por lo tanto, no se puede concebir un debate fiscal sin tener en cuenta, sin hacer ninguna mención a la presión fiscal. Hay que subir los tipos de las rentas del capital, aproximándonos a las rentas del trabajo. Hay que ampliar tramos en las rentas de trabajo para subir tipos a los que más tienen y bajar, si se quiere, a los que menos tienen. Hay que hacer un tránsito hacia el modelo que es muchísimo más justo, como el que está implantado en Nafarroa. Hay que revisar el impuesto de sociedades, definir mínimos, hacerlo efectivos.
Repito, estamos dispuestos a hablar sobre modelos, sobre características de todo eso y queremos traer a colación también este último debate que se ha dado en Madrid en esta semana, en donde el Partido Nacionalista Vasco legisla para que las grandes energéticas estén exentas de pagar lo que les corresponde. Y queremos traerlo a colación precisamente porque creemos que la revisión fiscal que presentan aquí y ahora viene en sintonía de lo que han hecho esta semana en Madrid. Y también consideramos que en la reforma o la revisión fiscal que quieren abordar no puede haber ningún retroceso, ninguna reversión en grandes fortunas y patrimonio. Por lo tanto, para finalizar, 3 mensajes simples. El modo más efectivo de ayudar a la gente, a las trabajadoras, a los trabajadores, a los jóvenes, es implantar una política fiscal que nos garantice unos servicios públicos eficientes y fuertes. Se puede tener como modelo a Dinamarca o a Madrid. Euskal Herria Bildu está mirando hacia arriba. Parece ser que el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco están mirando para abajo. Y por último, queremos dejar claro que Euskal Herria Bildu no será copartícipe de un planteamiento fiscal que pueda debilitar los servicios públicos. Eskerrik asko, eta gure aldetik hau da esan beharrekoa. Nahi galderen txanda irekiko dugu, norbaitek galdera gana badauka. Egunon, la diputada general Eider Mendoza ha dicho esta mañana que cree que finalmente, gracias al talante de los grupos de la oposición y del gobierno foral, se podrá alcanzar un acuerdo. No sé si ustedes consideran que EH Bildu podrá estar en ese acuerdo o creen que se va a decantar más ese consenso hacia el Partido Popular. Hombre, si vemos el planteamiento hecho por PNV-PSE tal cual, sin ninguna modificación al respecto, siendo una propuesta, diría yo, escrita con la mano derecha, por la parte derecha del gobierno y mirando hacia la derecha, pues lo más lógico sería que se aprobara con la derecha. Euskeraz eskatuko dizut antzekoa. Gaur zuek entzun da eta gaur egun dagoen proposamenarekiko zeinen ikuspuntu ezberdina duzuen ikusita, Alderdi Popularra izan liteke Aldundien bidelaguna? Esan bezala, aurkeztu duten hau bere horretan ikusita eta inolako taxuzko, funtsesko moldaketarik egon ezean, guk uste dugu, hau, esan bezala, eskuin eskuarekin, gobernuko eskuin aldeak eta eskuinari begira egindako proposamen bat izan dela. Beraz, logikoena litzateke, hau eskuinarekin adostea, eskuinarekin aurrera ateratzea. Baina, bueno, esan dugu, agerraldian ere, guk uste dugu orain arteko politika fiskalak ere eskuinarekin, Alderdi Popularrarekin egin izan direla, eta ikusi dugula, horrek zer ematen duen, eta bizi ditugun garai konplexu hauek, maila politiko eta ekonomikoan, gure ustez guztiz bestelako politika fiskalak eskatzen dituzte. Besterik ez badago, amaitutzat egingo dugu erraldia, eskerrik asko nahi eta besteak.